أكنا قد جاء سنتان بونيتي كانت الناس أجروا يجوا ومن باسي لقوا فيه باسين كانوا مدادي موتوا ما وان براتي بوني welcome أمتك إن فجدوا دافي نتكرم بربادين أمني كإن فجدوا مودا هاي إتو مروا خبتي باسه يوم بي باتي لك باسبورتي باسه في مالك بين باسيرا أنا أقول سجوا إتو مروا يونته إتو مروا فايدة متى كياتي في مالك كياتي يولو الفتشون كابو غوسان غرغر باسون كابو غوساني غرغر نما غوساني تيمورون كابو قالو مورون كابو أنا أقول سجوا يونته إتو مروا يونته لقد ملقمتي كانت تسري المصري دابتي الشيطان وين تينيف شيطان تي تمروا وكون دندو كليساس تمروا كنا متزنقف إذا تقلوا في مبنى ولي كبتي جراتشاني تري رمو ولي كبتشاني جراتشاني أكيد بنا تينالا سرنا إتو تينالا سرنا مروا تينالا أدابلتم كبجاما قد سورموف بورم تجافي برينتو أكا قصتو كو غوتي كانت أوفتوف جولة سياسة متى كان كريتي تفاجأ دمو رافي تكيسو رجام سرّيس تا سرّيس وبات تصدر كيراني سرّيس جتشا كان جولن سرّيت تيجوكي سيران ديم تمالي سيران على أورومو سرّيس سوقات غوس أورومو نتبتا واتي أينيوم تكي غوسا قال له يوفوتي نمان على مرتي مروان على مرتي وبلي سنة مرتي ربي نسوي سريزا سيكو من يود مرتي أورومو يود مرتي ربي نمديسا اللي يشوفوتي يود مرتي يو جولة تنفيني شيطانو ما نسد يمتان ولا تلفودا قبن أكم جت سيسين ميلا لك سبقية أكان جولا لك ميلا لك ما تتبتن جولنا ولا تلفتوا على تبتوا جولنتون لا تكنا مال برسيس تجير تنسين سرنا بوتي تنياتنا لا مال برسيس تنسين سرناني بركنو كانوا قبض مروا سرناني كان قالوا كانوا قبض سي كوماندو سرنا بوتي كيسين هيرا في سير أمتك أبو برباكون أمنيكم برد كلامي بوي أمته هيرا في سيرك أبو سرنك أبو سرنا ساد الدنيا تبلو تجراني أمته قرآن أمبلو أمنيكم قالوا يا قوة تجبافتي هاي مال دي شوراتي أبريجان مرون هاي مال دي شو هم بناك أبلي سزا برين ترى غرا هذا تقرأ يوم مرتي قالوا را مرورا يوم مرتي سيكو مدل من أبا تقرأ يو قالوا را شيء مرتي مرورا شو مرتي أتيو في إفلا أورومو ربام سيزاجي تبلا أورومو في كسواجي تابوا وفرتك كسواجي توفجيسو نرامي بوا كم يتكنا سويتو أكسر لي كافرن قالوا قولي كنا أكافرن قالوا كنا يسا قولي كنا دان دي سرين يسا كنا إفا سوغرتو دكانة تجندي دبيك بابا إمباسي لك ولا تقول وياك بجتو قالوا في التيامي ومبنا في التيامي مانشا في التيامي جيما في التيامي ولا في التيامي ولا في التيامي كبجي أيانا كورا قالن بكجرتي أيانا قالوا كسي كبجي أيانا سي كوماندو كسي كبجي هوغان سي أيانا سي كوماندو متاكيت سي كوماندو توغانا برچما سي كوماندو رينيوم تنو تاون ندو سي كوماندو تاون ندا برچما متاسا بان سر كايرت كبجي مادا قالوا دو فيبر چما سي كوماندو هوغانو ندو سي كوماندو دو فيبر چما قالوا هوغانو ندو سيراميتي سرناميتي أفيرما تيو بوليس سابر دكيتش دكول يا ماتشيتش مروكول يا ماتشيتش برچما مچا تبرچو وبليجن ساغروغا برچما ساكا بجسن وياسر نساسن مچچ فتياما وبليجن سافتيامي كبچ كنا داول انجرينيا تيامبينو ولياما بينسينو يوسي ولياما ورابيسينو يوسي وغاور كتي ولياما نمني مالدچو داري كنف دمك إذن ربي بإذن الله
wallaalummaa keessa bahi haguuggii dukkanaa keessa bahi nuura rasuulatti as bahi nuura rabbii keetitti as bahi wal jibbuun haraama guddaadha hin milkooytu waa wal jibbuu keessaa harkattee meenaa kenni itummaan kan kee kophatti deemuun xiqqeessitee nama 2 fi 4 si godhuu malee maal si gooti himinaaf yoo bu'aa qabaatte man si jala deema ate baaqiyyaame himi kana saba kana irratti himi kana dubbadhu ka kophaa kan kee obboleeyyan kee dhiiftee deemuun seera rabbiitiin maal si fayyadde seera oromootiin maal si fayyadde naa himi himuu dandeessaa deebii isaa qabdaa gargar baasuun obboleeyyan isaaniitii wajjin ilmaan qallooti wajjin ati kan inni hoogganaan jettu eenyu akka taate siin beeka hundi kee himi Simias. Yo atinarra itu taate. Itu sirriin. Murawwichi sirriin bareento Oromoo ana. Isa kana. Ani ichi sirriin. Si komandoo sirriin. Macca sirriin. Qallo sirriin isa kana. Akkana haasa'u kana. Akka jaalala haasa'u kana. Noolee sirriin ala sirriin isa kana. وانا نيجي كوباتشي وفون فيد دسيدي برجع مسارتي أني نيجي كبجة ما يسوع بنيجي كبجة ما كلا يسا سراس كسرنا أيانا سا جوجا سا نكبجنا جوجا ولا تروف إيه وندي كين ونلو بلي سكني راجع نوف مال وندي برام نوف مال ما يجيسو إنيو كا شيطان ما بيتون ما يجيسو إسلام ما زدي كورا مالف مروا كافا كورا كلام كبجو مالف يجي مرامنا هاي Maalishu, isa baga nyayan, gafa jalan gibe kaba jamu, isa baga nyayan au balik sekali jadi. Si komodo gafa kaba jamu, isa baga nyetian, abaga jadi ne. Mali onin sena feram nef. Hai. Hoga lagi cika apa tu? Hoga macam itu lam ni kaba jamu. Malif, wanita tu nomor tu, malifati, buan samali. إلى يجوا حركات إنه وأنا ما وقنا في الدنمرو شيطان وانتف شيطان ماله نبني أدنى من باسو ملاك أدنى من باسو رسول أدنى من ينرو ربنا أدنى من ينرو الدنيا كنتوكو أدي في قراتي همان عند همان نما في نما ولا تيك توك قباسو يتومي زبين كنا فانس في يديمي Quanto quanto vedi? Sirna nala. Sirna itu tu nala, sirna kaloti nala, sirna oromoti nala, sirna ubanati nala. Dem. Sirna ti dem tamale, sirna tu gan tamale. Sirna dide, sirna mata keti din, sirna bodi tehnya dide. Sirna oda bultum rabadori dide, rabadori fuguk dide. Hai. Rabadori bultum dide, rabadori fuguk dide. Sera kabajama dunia beku. على باقي تياس إتوات سرنان سرنا بودي دهينا كبجت سرنا بودي دهينا وده بلتم جلت يامت كلوس وبليس ساهمت مروّا سنبنا سيكومندوس ماتشاس يامته سرنا كبج هنگا فوانتيف itu guddaati qeessite ijoollee namni nyaataaf ol kadhatu hin jiru bar qalloos lafasarra wal if dandaya bar kadhaafi mi waan dabaluuf hin qabu bar jaalala malee wanni barbaade qalloo malee yoo adda muramees waan turu yoo muramees waan irrisu qabu of miidha ani jinis adda murame if miidha malee waan namni walirraa waa kadhatu hin jiru of miidha seera rabbii waan diigeef Kallo sio kabatti murame if diiga akka shanyitti yoo haasofne afran kalloo waan biraati jarmeeni hay obbolummaa dhammoonni jechaa jiru dhaloota kana
akka nafsiyyaa teessaniitiin beekumsa rabbii dhiiftanii nafsiyyaa teessaniin beekumsa shayxaanaatiin yaa warra nafsiyyaa fiitu moohin yaa warra jaalala hin beekne qallottis taphachuudhis si komandottis hin taphatin maccattis hin taphatin ummannattis hin taphatin dhalootatti hin taphatina dhaloota hin facaasina dhaloota dhiigaa hin dhaabne lafee hin dhaabne waan ta'eef sirna hin facaasin seenaa fi heeraa fi seera hooda hin facaasin seera rabbii hin facaasin ifa yakka guddaadha haraam namni waan kana jala deemus faca'uu jala deemus haraam waan tokko hin fiddu waan tokko namni namaan tola bineensi noobla keessa jiraata wal kabajee bara addunyaan tokko ta'etti golof jeetuma asii wanta godhatee asuma golof boodee binirraa bada'ummaa tana keessaa baay'ee bootun bada'ummaa wallaalummaa jaamummaa beekuu miti seenaa beekuusii miti tun seenaan hin jirtu kana sirnaa'uu kan beeyne moo sirna jaarmaya kan beeyne moo tanin siimu tana tan beeyne moo ituu kan beeyte dheeti qalloo kan beeyte ummanna kan beeyte si komandoo kan beeyte macca kan beeyte nama balchiifte oromoon si qoblawa nama daa'iman zeyin addunyaa tan beeyte tana wanta keessa naa deddeemu waan yaada dur tokko maallaqa irraa guurrachuuf ibar ijoollee if jalatti wanta godhee miti maallaqa irraa guurrata ilmaan morowwaa kanaas bara kana jetti hammata obboleeyyesaa obboleessuma qalloo kana kana siin jaajaan kijiba maallaqa irraa guurrachuuf akkana jee qalloo kun bara kana siin jaa maariyyoo siin jaajaan asumatti dhufee oborraa kanatti waan biraa odeessa ammaas ilmaanuma qalloo kanatti noolee kanattis ilmaanuma qalloo kana nooleen qaqallooti jaarsoon qaqallooti asuma keessatti diiguudhaaf isaan kana saree godhuudhaaf maallaqa irraa guurrata baras taa'e dalagatee godhuun beeku tanaan jiraata roobaan jiretti geeri duruu geerii ni beeyna geerii duruu ni beeyte abbootii deenya laal geerii yaaddaana'oo daana'oo qumbursi dikee teenya keessa dhalatte dikee bareentoo keessa dhalatte daana'oo midhaan bareentoo keessa dhalatte I love you. Addunyaan kun hundi tokko. Addunyaan hundi jaalala. Ilmi namaa kun hundi jaalala. Qumbursi. Roobaan jireetti roobatti qishoo fifiif jennaan nutti dhalatte duruu ni beeyi. Nu keessa dhalattan ilmaan bareentoo keessa dhalatte roobaan jireetti. Abbootii teenya meeqa nyaattan? Abbootii teenya meeqa garaa qabri gadi guurta warri akkana nu facaasaa ilmaan bareentoo. Arrasanii miti. Arrasanitti hin dhiifnu bareentuma diiguu isinitti hin dhiifnu. Yaa no. Kanaaf roobaan jireetti ilmaan macaa boorantichaa keessa dhalatti ilmaan bareentichaa keessa dhalatti hundi kee shishem qottoo dhagadhuiti. Fixadheeti jira. Biizni. Dhaggeeffadha. Itu jechuun qalloo jechuudha. Qalloo jechuun itu jechuudha. Itu jechuun humbanne jechuudha. Humbanne jechuun qalloo jechuudha. Injiru. That's it. Dhume. Hundi as keessa jira jechuudha. Kana kitaabni. Mootiin qalloos uume. Ituu uume. Anni jecha uume Allah si komando uume Allah karrayyuu bareentoo uume Allah macca borantichaa uume Allah alhamdulillah
wanni biraa maaltu jira? Jiraata asbaasi yaa Allahan dhumte jechuu kee. Meekka Allahan dhume kana Allahan hin dhumne jiitetti dhiira taatu diigime ofis dhiisan. Miidiyaanis waan feetiinis mee ati dubbachuu danda'ime. Yoo waa'ee obbolummaa taate malee waan akkamee dubbachuu sitti yaadisanii. Hoggaa isan dubbachuu kan bada'u gamaa gamanaatti jaa. Fudhatinaarra. Saree isin godhuu deeman. Taphallaa isin wal keessa yaa. Hundi keessa. Tapha gaggaarii. Taphallaadhaan gammadaa miidiyaadhaan. Hojii keessan hojjedha. Tidaayala. Addunyaan tun jaalala. Godina gosaawwan. Dhorkaadha karaa bitti. Jiruun sitti addooti. Nama malee jiruun addunyaa tun hin bareeddu. Fitadeet jira. እሺ የተከበራችሁት ውድ ወገኖቼ ምርጥ አንበሶች ልጃገረዶች ያለ አንበሶች ወጣቶች ውድ የሙስሊም ልጆች የጉራጌ ልጆች የጉራጌ ልጃገረዶች የጉራጌ ጀግኖች ወንዶች የስልጤ ጀግኖች ወንዶች የስልጤ ጀግኖች ልጃገረዶች እንደዛውም የሐረሪ ጀግኖች ወንዶች ጀግኖች ልጃገረዶች የወሎ ጀግና ልጃገረዶች የወሎ ጀግና ወንዶች የትግራይ ጀግና ልጃገረዶች ጀግና ወጣቶች የአማራ ጀግና ልጆች ልጃገረዶች የአማራ ጀግና ወጣቶች የሀዲያ ጀግና ወጣቶች ልጃገረዶች የሶማሌ ጀግና ልጃገረዶችና ወጣቶች የአፋር ጀግና ልጃገረዶችና ወጣቶች መላው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ክቡር እናት አባቶቻችን ያላ ባሮች አላህን የምትወዱት ወዱድን የምትወዱት ዋስዕን የምትወዱት ማሊክ الملك ذا الجلال والإكرام አምላካችሁን አላህ የምትወዱት ረሱልን በሰላዋት የምታስታውሱት ባላችሁበት የፈጠራችሁ አምላክ አላህ በረሱላችሁ ላይ በምትወዱት ረሱላችሁ ላይ ሰላም እዝነቱን ሲያወርድ በእናንተ ላይ ሰላምና እዝነቱ የክቡር አላህ በመንግስትነቱ አሚን በእኛ ላይ ይሆን ብያለሁ። በዘራችንም አናፍርም። አላህ ነው ዘር የሰጠን። እናት አባቶቻችን ናቸው። ጉራጌ ስንል ሐረሪ ስንል ዘራችንም ማወቅ ስላለብን ክቡር ስለሆነ አናፍርበትም። ጉራጌ በመሆናችን፣ ስልጤ በመሆናችን፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ሐረሪ በመሆናችን፣ ከምባታ፣ ሀዲያ በመሆናችን፣ አፋር በመሆናችን አናፍርበትም። በሙሉ ግንባር ኦሮሞ በመሆናችን የዘር ግንዳችን ስለሆነ ከሐዋና ከአደም አላህ ስለፈጠረን ፈረንጅ በመሆናችን አረብ በመሆናችንም አናፍርም። ሁማ እንደ ሁማ ወሎፍ
የሚያሳፍረው ቢኖር መጠላላት፣ መጠያየፍ፣ መለያየት፣ አላህን አለማመን፣ ቁርአንን ማስተባበል፣ ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብሎ ካቲማን አለመሞት ብቻ ነው የሚያሳፍረው። የረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱላቸው የመጀመሪያ ሙጂዛ ዘርን ከዘር ጋር ማስተዋወቅና 400 ዓመትን የተለያየን የአረብ ሳይላኩ ፊት ወጣት እንደነበሩ የረሱል ሙጂዛ መጀመሪያ አላህ ሲያሳይ 400 ዓመት የተለያዩትን ዘሮችና የተጠላሉትን የከፋፈላቸውን ዘሮች አንድ አርግቶ መመስረታቸው ነው። ወንድም አርግቶ ማዋደዳቸው ነው። የረሱል ሙጂዛ ነው አላህ የሰጠው። ድንቅም ተባሉ ረሱል፣ ድንቅ ተናጋሪም ተባሉ ረሱል። ረሱል ይሄንን የመሰረቱበት የሸይጣንን ጥላቻና የሰይጣንን ክፍፍልነት አፍርሶ አውድሞ የሸይጣን ንግግሮችን በአላህ ንግግሮች በቁርአኑል ከሪም ደምስሶ ከሰው ልብ ከሰው ነፍስያ በነፍስያ ላይ ቢኢዝኒላህ ብሎ በማንኛው ነፍስያ ላይ ሀያል ሆኖ ተውሂድን ሀይሎ ያላን ታላቅነት አንድነትን ሀይሎ ሁሉንም ሀይ አርግቶ አዋዶ ጥሩ ቃልን ተናግሮ አስማምቶ አዋህዶ ቁል ሁወ አላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም ይሊድ ወለም ይውለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ብሎ የአላህን መንግስት አረጋግጠው በሰው ልብ ላይ በመላይካ ላይ በጅን ላይም በጋራውን በሸንተረሩ ላይ በትውልድ ትውልድ እስከ ቂያማ ላይ በአንቢያ ላይ ያሸነፈ ጀግናው ረሱሉላህ አማ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ ልናገር የመጣሁት መቼም የረሱላችሁ ንግግር አይጠገብም ቀለባችን ስለሆነ ህይወታችንም ስለሆነ የመንፈሳችን እዳሴ ስለሆነ መዝናኛችንም ስለሆነ ሲኒማችንም ስለሆነ ሰላዋታቸው ትምህርት ቤታችንም ስለሆነ ረሱል አይጠገቡም። ያው ተሸጉጬ ያልኩ ያው ብብቱ ስር ተሸጉጬ ብብቱ ስር አነበዋለሁ። አነስ ብኑ ማሊክ 10 ዓመትን ከረሱሉላህ ጋር ቁጭ አልኩኛል ረዲየላሁ ዐንሁ። አንድም ከረሱሉላህ ክፉን ቃል በእኔ ሰንዝሮ አያውቁም። ብዙ ጠረኖችን አይቻለሁ። ከረሱል የበለጠን ጠረን ከረሱል ቃል የበለጠ ጣዕምና ንግግርን ካሁን በፊትም አላየሁም ካሁን በኋላም አያለው ብሎ አላስብም አሉ። ሱብሃነ መሊኩል ቁዱስ። ኧረ አንገቱ ስር ተወሸቅልኛ ረሱላላህ። ኧረ ቅዠቴ እንዳው ግን ቅዠቴ እውነት ነው። ረሱላላህ በሸይጣንም በምንም በጅንም ስለማይመሰለው ብብት ስር ቢወሸቅ ቅዠት አይደለም አቦ፣ ቅዠት እውነት ነው። በሙሉ ግንባር ለምንድን ነው አባት ያሌለው ልጅ የምመስለው? አባት ያለው ልጅ ሆኜ በኒካ ተወልጄ ስለዚህ ብብቱ ስር ተወሽቄ እቀመጣለሁ። ግልጽ ንግግር ነው። ኧረ ወየው ኧረ ውርደቴ እንዳው ኧረ ወረቴ እንዳው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ዛሬ እንግዲህ ሊሚትድ እና አንሊሚትድ ነው የሚያስተምረን የሚናገረን። በዚሁ በአራማና አለል አርሽ እስተዋ እሱ ነው። ሌላ እንደገና እያፋጀ ያለው ሐናስን ለማዋረድ ይሄኛውም የከፋፈለ ነው። የከፋፈለ ኃይል ነው። ይሄም ቃል ዛሬ የሚመጣው ያው ሊሚትድ እና ይላል አንሊሚትድ መሆን። ይህ ማለት ድንበርና አለ ድንበር፣ ያው ድንበርና አለ ድንበር፣ ህግና አለ ህግ፣ አግባብና አለ አግባብ ማለት ነው። ሊሚትድ እንደ አንሊሚትድ በእኛ ላይ ህግ የሆነው ሊሚትድ ነው እንጂ አንሊሚትድ አይደለም ይላል። ህግ ነው እንጂ አለ ህግ አይደለም ይላል። ረሱሉላህ ነው። ረሱሉላህ ህጋዊ ናቸው እንጂ ህገ ወጥ አይደለም። ያው ረሱሉላህ ህጋዊ ናቸው እንጂ ህገ ወጥ አይደለም። ረሱሉላህ ከአላህ ህግ የራሳቸውን ህግ የደነገጉ አይደሉም። ከአላህ ቃል ሌላን ቃል ጨምሮ አላህን የተከራከሩ ያስተባበሉ አይደሉም። ምንድን ናቸው? አንሊሚትድ ናቸው። ይህ ማለት ፈኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራ፣ ኢነ መዐል ዑስሪ ዩስራ ማለት ነው። ዚስ ብራይት ቡክስ ቁርአኑል ከሪም ኑር የማያጠራጥር ወለላ ቢጠጡትም ማር የሆነው ለምርጫ የማያዳግት ነው። በአላህ መንግስት የተረጋገጠ ነው በልባችን ላይ። ሊሚትድ ምንድን ነው እንግዲህ አሁን እያጣላ ያለው አሊሚትድ ነው። ሊሚትዶችና አንሊሚትዶች ናቸው እየተከፋፈሉ ያሉት። ይሄ ሁለት ኃይል ነው። ይሄ ሁለት መንፈስ ነው በሰው ላይ። ይሄ ሁለቱ ሸይጣን ነው። ሚን ሸሪ ወስዋስል ኸናስና ኢላሂ ናስ ነው። ናስና ኸናስ ናቸው በአእምሯችን ላይ በነፍስያችን ላይ እኛ እንዳናሸንፍ ያደረገን፣ ወደ አላህ እንዳንወጣ ያደረገን ናስ እና ኸናስ። ይሄኛው ረሱሉላህ ከሌላው ጋር አይደለም ከራሳቸው ጋር እንዳይግባባ አንድ ስር የታሰረበትና ረሱሉላህ ራሳቸውን የፈቱበት ነው። ግልጽ ነው። ግልጽ አይደለም? ከራሳቸው ጋር ከሰው ጋር አይደለም ከራሳቸው ጋር እንዳይግባቡ የተደረጉበት ጊዜ ይሄኛው አያ መጥቶ ከስር የተፈቱበት ነው። ጅብሪል አምጥቶት እኛም አለመግባባትን የከፋፈለን ከናስና ሱፊይ ዋሃቢይ ከዋህሪሂ ብሎ እኛ ላይ ስምን እየሰየመ እስላም ሆነን ሳለን ለአላህ አንድነትን በአንድነት እየሰገድን እያለ ቁርአናችን አንድ ነው፣ ረሱላችን አንድ ነው፣ ሰላታችንም 5 ነው፣ ጾማችን 30 ሆነ። የቃል ንግግሮች ናቸው። ስር የሚያደርገው ቃልና ቃል እንዳይግባባ ነው አላህ ያለም በሱረቱ ሱለይማን ላይ በሱረቱ ጂን ላይ። ግልጽ ነው? ግልጽ አይደለም? ስለዚህ ከናስ ከማዕከላቸው መውጣት አለበት። አራማን አለል አርሽ እስተዋን አለማመን ማለት ከናሱም እያለ መሆኑን ከወንድምነት ጋር ያላን ቃል በአንተ ቃል ሻረው እያለ ስለሆነ ያላ ቃል እንዴት በእኔ ቃል ይሻራል በለው። እንዴት አላሁ መውጁድን ቢላ መካን ብዬ አላሁ ለራሱ አራማን አለል አርሽ እስተዋ ያለውን በቃሌ እንዴት ሽረዋለሁ ብለህ ራስን ጠይቀው። ራስን ምላሽ ይሰጥሃል።